Ana preživljava torturu mesecima i iznala je svoju priču. Bliži se finale najpopularnijeg reality u regionu. Svi takmičari svako na svoj način aktiviraju svoju podršku kako bi prikupio što više glasova. Profil Ane Ćurčić se oglasio live uključenjem koju su vodili administratorke Aninih stranica. One su na početku uključenja pustili snimak na kome su se mogli vidjeti momenti torture koje je Ana u kući trpela. Ana je preživljavala torturu mesecima i iznala svoju istinu. Bori se kao lavica sama protiv svih. Da nije Nece i Zorice, Ana ne bi mogla ovo da izdrži. Uključila se Ivana Šašić. Ivani Šašić prete u porukama, a mi se ne takmičimo prljavo i ne pretimo, otkrio je neko. Sve žene su divne, 95% žene u Zanu. Svako od nas koje smo admini smo proživjele nasilje. Neke smo slično, a neke čak i gore od Ane prošle. Zato se borimo za istinu, zaključile su adminke.